जोजोलपा नापलस्कुस नेपाल च्यानल सुयाजना दिपिन सकलस चोकुम भाजमेज पिन्ताजी अगिना तन्नुकार पाखे छिन्नेवा तेगु थिथि थ्याब्या मध्ये झगु नाजागु थ्याख थसी अथाइगु सिद्धिपुर सु व सु देका तगु सुकुलिसी सुया थिथि सामग्री पिन्यो नाजागु थ्याख थसी थु थ्यात गैर नेवारतेस सानो गाउन थ्यागु या 2076 वैशाख 4 गते जुगु सिद्धिपुर गणेश भैरव अले बालकुमारी जात्रा या रिपिट टेलिकास्ट छिकपुनिन्हनि नेबेतेना सोयादिस
जजलोपा जीवना वासुदेव महर्जन जी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 या वडा अध्यक्ष थो खासमा सिटी पुर्यो स्थानीय जात्रा थो चाहिँ झिगो परम्परा नाहे चले जाछौँ जात्रा जुल थुके चाहिँ नेगा यो जात्रा ढाउ भ्याट साथे थो नेगा यो जात्रा मध्ये थो सिटी पुर्यो न छगो जात्रा ला थो सिटी पुर्यो गएर हासा अथवा 75 साल चैत्र मसान्त नाहे सूर्य नयाँ साल या मतलब 4 गते तक ह्याउ वर्ष न मतलब छौ वर्ष मसान्त नाहे सूर्य अले 9 वर्ष या 4 गते तक सूर्य जात्रा र 9 वर्ष आगमनी साथसाथै चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली त सुख शान्ति जीमा दपिस्थ चाहिँ दुःख मरेमा ल्या छौ शुभकामना आदान प्रदान याना न थो जात्रा मानेना वया छौ र थो जात्रा यो छौ विशेष चाहिँ अथि चाहिँ थो चोबारे आदिनाथ नापन थो झिगो सिटी पुर्यो जात्रा जोरेजु र थुकी बिस्केट जात्रा नापन जोरेजु रिउ कठदु र थन झिथासँग चाहिँ थन सिटी पुर छौ स्वा यङ्का तिनी बिस्केट जात्रा सम्पन्न जुइ हिउँ न छौ खत थो कथ दु ज्या थो जात्रा चाहिँ नापा परापूर्व कारण हे चले ज्याउ या जात्रा ज्या थुइ त दक्को आछिसँग थन दक्को मनो त झ धया दक्को लेताना चाहिँ नयाँ वर्ष यो सु आगमन साथसाथै दक्को सुख शान्ति जीमा ध्या थो चाहिँ जात्रा मनाइ वया छौ याना वया छौ चाहिँ कथ झिगो सोंगु चाहिँ खर्दु थुके चाहिँ गणेश भैरव बालकुमारी जात्रा विशेष थन स्थानीय जात्रा रियो है गणेश भैरव बालकुमारी यो जात्रा मुख्य थो भयो जात्रा जो कारण होइन थो सोङ्गु खर्च चाहिँ केही छिन लिपा चाहिँ थो दक्को हर्ष उल्लासपूर्ण चाहिँ थो देख खत यात्रा याना चाहिँ थो जाम जात्रा चाहिँ सम्पन्न जिउ रियो
गाडी सरकार
सोकुमी भाजुमे जुपी छिकपी निगुन हेनी थसी जात्रा या रिपिट टेलिकास्ट नेवैगु ख आधा साथ जाजो साँझी अगिना तन्नुकान बाया वनेगु उजौ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वाचना दिशा शुभ